menghadap tudanan. Ayah, boleh teh. Jadi dong, langsung di sini ditarik. Raja Silaban di Raja Sinaga ngerari hani tulang lama nomo harolomuna berarti dihita odoran di Silaban boru dokter nang sulit kewaran asa Roma ita mandapoton anak kota Raja Marbun nang somoni di Raja Sinaga asa rapinate Durida bapak lebut atau Sinaga burung bere asal pauduri dapat ututuri hami majolo manang jojori hami di orang neula namik terjolo ma di bona nyari nami Rajai Simamora bona tulang nami Rajai Hudagalung dohot panggabian tulang nami Rajai Hudagalung dohot butar-butar hula-hula pangalapan Rajai Lubat Tobing tulang robot nami Rajai Manalu dohot Simanjutak di tulang bawah nami manang hula nami maride Rajai Lubat Tobing imana ni barang nami tulang bawah nami Rajai Panggabian hula pangalapan sian na maranggi manang na Martino Dohon Perjoloma Rajai Silaban ihuk na mose na paduahon Rajai Sinaga na patuluhon Rajai Sihide si Raja Loan do Rajai Siahan na upapaton mose Rajai Manurung manang paparan ni Opwi Nerasaw Raja Bulon Raja Niululan nami dang mangaruy dia kasangak muna ia hami bona hasudok bulon nung ngawak rading kami dinalaw manomo do majalo haroromuna obarius nahita na budari tong raja tungsian odoran hula-hula nami na sangkangan manang si Betonga manang sanggip penon na berjulong radi mahal majalo alay di tulang nami manak hula-hula nami Raja Lobot Tobing imam pandipuli di odoran ni hula-hula. Guru dokter ihut mamusidang dulinani Rajai si Raja Nabarat Abi tulang Isol sesuai dengan hasil itu kerajaan Tanah Budari hari hula-hula nama ramaragi sesilaban ada orang suku pasatan yang kahata si pasahaton parjolo madi haroronami ima si wabanon yang kena tulang muna manak si bajua muna hutdo akapari bamuna iso di wak kami do ima parwe bir so padoknya kena tua ma bir papoki bahul pacaloman bir mato diri hita luhut namar hula boru lujunang akapangomoan saat tidak sian silaban dua ni boru nani di bagasati kior anggohani sian horong di hula-hula tok kadang nama numpahi alai maluku adong so di papugu kadang tulangmu doho tak kapalibamu
dinalaw manukul-ukul hamu ipatuat ni buru namyon tung otik pei las paruamu so padok niya kada tua-tua padoron nami si Ignacio Orpan walang pangarahuna otik sesadiay segera mapinasuna Batu tu. masa tidak Orang semedian mula awang baru Raja Marbun. Di Sorro Rohami Marga Sinaga. Do Panyaran Buru Bere Bere. Di Panggokon ni Ibu Namion di Permuting Naon. Paksari Berdua Naon. Arum dua kami somon Sipiriton di Dua Muna Amang Buru. Asa Sipiriton menukul firma Bokki. Baul-baul Pantalongan. Firma Ton di Muna Sudena. Luju-luju anak Pamomoa. Batu tu. Cara opina. So naman lukul-lukul amuna. Ano mata nila doon mandok. Dangal ni gulang na diadu, dangal di tinggal on. Gulang si butong-butong niya busuron, odik si Piridon di asa di siyo. Si Tudo na mandok ko kiti na tinova, gulang-gulang men lang guna. Tuso di betar kita ng namin malukul-lukul amuna. Doon tadi betama naman doon paso-paso na. Batu tu. So di ba yo sa di Piridon di dokter berita ng namin dua muna amang guru. Dodon, guru ambil mata. Maka ulus suruh nabulali, Batu yo. iya. tadi temu Raja Damudar yang baru sekali silabas saya lulus Betul lah, Gabi. jadi di nama hirap kondusir non bersiluman ng Pangilohani oleh tangan manang nason musik sehari bercocok kami Roma Suramunan non terus lima sesuai itu sudah kondisi kembali kan ya atas lima non Betul. jadi dihinta silalan Buta Barat nalau mangalehon atanauli atanadinggat tua manggunta dostaita akada handul si Raja Barat dostaita imatusi para jurusari mandong oleh ate hita kelata pardingga basai ala memang gileon do waktu pardu wakta di bangsa tikyon ima siaran apostang buru nani nau parjuluk nyalak di bata Zorro rohami amang guru dinalawo mangarian hata sosok manang hata buda mubi aka abu-abu tuhamuna memang ang gubinere do sensi gini hajur maon nangalut doon parsiraman ibadah non lumubi hobere hasian Bapak ni manang na, Bapak si Alek kita teh, Bapak Alek. Ulang patut kehusi majuzuk mumolhol di sirohami hujan akin, terbeko si majuzuk mutu batani. Kau, sirang mabadata, sirang maitasian yang burukor, kami yang magubui. Udah sirono nabi, tuh, pareso, jala, raduti saruna, pinok parmu. Na tininggal ho di buru di bawah maloho unang bakit kihuruham eyang go hamate ani sudah do zulmon nalo mate alay marsi julani nilolo amandok kumpere hasian unang saydi pikiri hobe pernulani buru di bawah di tikigoluna unang pedi sigat-sigat yo sono di tikigolo ni umak ni si Alek tinggal dia di paruh adalah karejo semua doa habi di radu di doa akaya nak kodo koro di paruh puku unang pergi orang bre tinggal horama asapo saudaraku memang gubereng do siap pada pun selilingon oke lah sampai akhir ima tuh Tuhamu nasaluna paruh punami bawa luhut buru ingat tamu bapak danga dombe keluarga manang na umak ya na selaon umak mangalihaon bimbingan Tuhan muna malabohat dari itu manang nabohat na sekolah negeri di pabohat Tuhanmu jala dipudai dua hian mamudayamu on bagi sana nama untuk kamu pula ni bapak naturiat ya pundang unang pangalo mana tahu bapak ulun marsa kialani
naung merujuk dulu umat. Leo kamu semangat buat bapak, asal itu semangat keluarga nanti kalau dia ada puna, hamuna selalu apa puna miate. Semuanya mah hamuna kena mangawai udah di beri namion. Itulah kami. Soalnya hatanya dua nama dokter, ala hidahani lo padiretan ramuna, salut nak toga puspos. Nina mangulaon ini di situ merujuk nyobor namion, retalo hapu hidahani, seorang yang dahula. Siala partidak penggabungan di part 2 ni manang permoding ni Burgamio. Na dua-dua pada orang nami akan ditanya yang na dua-dua bahasa kacang mainah sa kota ni Bukuan. Kacang mamurmuna lucu nak angka pangamuan. Macam Di matutu. Jadi anon amang guru duku panghidupan ng pitahari godangan non sa wanita may tanong ko na tinggal dulu di pada dato. Terus masuruh suruhan muna no tidak mangarap tas mo Gawe. Tuga na Pasko Tuga Marbun. Kami retanya kamunai napaturetureon ulaon nila inamion. Sanggia matutul di tuan dia muna kapasu-pasu dinaretahan muna maulaon at kaulaon siroha manak sinunudon. Asa si dua-dua na magdokton. Berita ng bagabe tumudalo di taluan. Hari mo bagabe takas baru marsi paululuan. So hindi ka di mulai. Memang burak do tujung ate. Namang ilo mga bisa sinaga. Mulai dok yang bertuhan, yang bertahan. Yang tak bertuhan berantakan. Ate lihat. Jadi hibur madirim dihuriai mah hibur dirim. Marhide kor, marhide penguan amat. Ulang kalau dihibur lain diri di gereja tanpa pasu-pasu. Kalau dihibur lain diri di dapur dua pada di kopi, di kafe habis kantong beribah. Kursi lagi. Jadi bagaimana bisa sinaga di perborak di foto namion. Asal mah dia muna akka abu-abu setuhani. Ulang bega biasa pikir muna asudari mah sarima saur matua dah somonon. Memang pagi dua tanya naik do saur matua. Berak do lae molo amai mabradu. Tuhani ajar Tuhan do lae lau mangulahon lau bendiri nyonak kadere di bawah. Asa bertanya Tuhani Tuhan do tahu mengapul-apul. Molo kami akan hula-hula sude wala perpanjangan tangan do siap kami hula-hula muna. Tusong ni pe hata siap kami tu lae perbagas bebas rohani teh. Ingok ma yang bertuhan yang bertahan, yang tak bertuhan berantakan. So ini mah turun berenangnya teh. Bapak sendirian ya. Bisa dihibur. Jangan terlalu bikin dipojokkan lalu menangis. Kalau hidupkan mama kayak gini kami Pak. Ini sudah meninggal, bapak begini-begini dan boleh sudah beredar teh. Pokoknya bapak sama jahumur bapak on, hibur mah sama dia mah udah mau meringkan, kurang gede kurang handphone lalu itu dia, alai botol mah dangar dong be omak be nalau manukul-kuli pikiran muna, holan bapak nama naboi manukul-kuli hamuna ate. Semua ini ada set kami warga Sinaga, las marwa muna Tuhan memberkati.
Rajai Silaban do di Rajai Silaga tulang na tulang wala tema di basa rohan kami pergi lemomona sa sutong bulon puparan na po namin sa Raja Nebopos di basa tikyon nung abi itu roha mo tulang pinapatuduhon do na pada ridahon holong muna na margen lengi ima di siala tutu nang marusung nguluma inang nami ima boro muna Raja ni uli nami di harorong muna di buwan hamuna do perbuan ni holong muna songon pinta muna tangyang muna mangido tu amatan nomor 2 di Batak ima marite boras pir boras ribur-ribur hujalo kami jala hujakok kami mai tulang na tulang songon hata na tutu beron kami tutu pir batong inapoki bol-bol kasalongan pir bato dinami sa luhut na luju-luju manang jaka pangomoan lasihut na tutu nakaning tulang na tulang dibuat hamuna di babung-babung hamuna songon dalam muna manguruti manang manuk nukuli kami ala toho tutu ina masih tawaran do kami pergi ngomona taruh lubi mandi sa sutu pulut mula tema di basah rohan kami mula-mula yak kasih wabua munai yak kasih lala munai songon hata na tutu ama di pancakon kami ima di panukul muna di kami gabas si balian na tiga-tiga di berlabung mulai tema di hamo hula-hula nami Raya Silaban do sinagari na mga alian tambah madihang ibat horason pergilang muna naman jalo muna sian SMA 2 Tuka itu tahayaman Pak Guru ya jadi mang itu tinggi juga kami satu kita tulang asal udah kami cara do nasida ala kebetulan persikola do naro ulah pula sanganean baliku nasida bermaaf kita jadi udah kami mati kita hamu biasanya jadi kita mulai mah ada mah tapi kayak Pak Guru dapat dulu melihat sebagai orang Kristen kita mengucapkan syukur kepada Tuhan meskipun pada hari ini Tuhan memberi cobaan kepada kita. Bapak Kepala Sekolah seyogianya bisa menampingi kami hadir di sini, tetapi karena beliau dalam perjalanan dari Medan menuju kemari 2 hari yang lalu SMA Negeri 2 Tuka mengikuti lomba F2 SN di Medan dan kita mendapat peringkat provinsi itu nomor 3. Jadi Bapak itu tadi saya hubungi berpesan, tolong sampaikan bela sungkawa yang sebesar-besarnya tidak bisa hadir, mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan terkhusus kepada anak kami Hilda Abah dalam menghadapi situasi ini tetap berpegang teguh kepada Tuhan Yesus karena dialah satu-satunya menjadi pegangan kita dalam hidup. Selanjutnya di Damang lagi tinggal Inang yang sudah duluan dipanggil oleh Tuhan. Tabah tetap berpegang teguh kepada Kristen ini harus kita teruskan. Tanggui dari Galeba, tanggui dari Mandiri. Kalau Mandiri diminta, maka inamope di pertangisan memang bisa. Oleh karena itu, kami sebagai orang tua dari Kuruka Hilda di SMA rahmatannya kita Tuhan, mudah-mudahan baru tahun gabe jolma nahasea gabe jolma sidiruwa
Kabejulma nabui haduan membanggakan di keluarga tanah mudima di negara. Mula pihagian amang tanggui bahwa pataruhan bakti inangon tu tempatna bah kami minta maaf ada situasional hati amang. Bersama Mama acara kami kami oleh Adema. Barisan ni ulang-ulang 5 bulan hari tulang robot Siba Mora Marang Madalu 25 juta Marbikas May Isiala ng Tuhata na puno namin sa Tumasumata Isundot namin ito berduka cita Hindi naman ang sila nun dalang kong kami doon pengumpulan namin dalam kita namin sa Tuhata Tumas Tua di Bata Huwag kami rizon Parbebir Asang giyak kanya firman na bokki Bahul-bahul patsalongan Sa firma to di muna na tinggalhan nila Purpur 17 tahun Lucu-lucu na nga kapang mo Matutu. Kaya rizon Jangan mau main ah. Oras bersiap dulu nanti. Anong lupa pungahami utik Tumutik ng nasusadia be Na pinapugulitangan namin Dalam namin may manutulog ko ni Hamu Mabarkuna ko pangungay Tunamarkuna Seraya na mga guru Kaya kalau datang bisa dalam. Masih ada studio. Sakuning seraya na mga guru Kami itulah. Huwag kami disor dahil panghigan namin Panginoon namin tutuwata Ang talibatan na matuwa Ulos gadyang, ulos nabidang Soram Siyang giyak na 17 tahun Bagi kami Bidang barita oras Gadyang barita gabi Kaya ngayon mo nakanduli namin ang kining manalo, ulos. Asa songod ni nadudua manonood namin. Pinasa ni Bagarbatin na itong ilong rabuna. Paritian do hari ang hula-hula. Di ba tano itong anggo na mga sumaso. Yan Matutu. do raso. Ulit to kami sa halin ng guloson. Sangonay man ito lang ito kamo sa halin di Julan no Roma ay So mga kayo kapag kayo kamo. ng penulos. Itulo kami. Asa Tagalog ko nakta. Pinta matulah arade hay mancalo.
Isong ini ba dia upar musik kami? Isong kami rohula-hula tulang robot do ko nanyari. Nagpasado nulos mami itu panguron namin. Asabi kalula musik na upar to si. Ito sa akin baru rohula. Oke. Baik mama. Tohodo tahe hamona kana ni raja jala bahapun yang kena burju meroha tumpe dan apalah labok palilung nami manang uli lagu nami maradabok kamona hula-hula nago na rin nami nang jakatulang rukuk nami aladang apalah di suat-suati hamona kaulangan nami kolong siya tuhat tayo tuktong tupatilok kamona terlebih di nomor jumulu non di nang namyong ima minatop tong roh hamuna dibuat hamudo pada jatang yang muna ima boras pir naksongoni songan dak kepanuk kulum muna marite napi napung-hubungan tulang nami naksongoni ulus nagagas terok rampung atau ngujalo kami ucapok kami mai usapok kami mai dulu daging nonton di nami di boras pir nang pinasak muna song hata nama tu ador nami firma koki bol-bol apa salongan firma tetap dami sa luhut na terlebih dia sutuk bolot nami luzu-luzu menang dia kapal nak songoni di pasat hamo nak itulang songo panok kulang muna di hamik nak kabalos sami tulang mula marintia kagugun nami alai dang na pola gabik makurangi di sangak muna hami pe nonon nami do mula tiniruhan nami to mata nomor 2 di batang giat niyan nang hamo pe ulula nami tok ma di tua di hamuna gajang nyumur doa akala si roha rabu anggiat mas itu ya romona di budian hari ni denang nami di pason gajang mau di hame saluhuna terlebih di sonang kabaw pumuno jala utikin na mangyut terok marot di akala si roha terok pasu-pasuan sa namata na martua di bata raja ni hulala nami obar dia karus tahitan na budari tonggo raja di tiga itu pasti kokon nami do tu hamuna ima di adat sari matua ni denang namyo pasatan nami matu hamu bonan nyari nami jabar mangihut nak songoni di hamuna tulang ruwak nami rajai manalu do rajai 5 juta alai tulang yan mul apalan nama naguk kamuan non bodoh nami tulang nami manian rajai utagalong alai songot tiup nami pos doroh nami anondong mulak kita seperbandaan tongdoh tubuh kami hamuna tulang tutongan jabu nami dalam muna membenak kebudan nauli neringgan dok tang yang muna tu kami terlebih dia kabaho pumuna peparani ibebere monon atau ngan non dok sipurita senana ingana non mubarari kami dok jabu songon bulahan amak asa di siamu tulang masih panganon dok pasatan nami hombar dia ada sari majuani denang namion atau mapu kami masong hata nama Tuhan naman dok marmutik masa marnasu na marbunga may alabi naulan na rin ka na pinasa muna mapu kami may hot martongan ija
Ikion nung arohami seperti bobo manakin dengan siang hula-hula na malam-malam ini si Hige si Raja Ruang ikut manandok di boru bere kelas do enam di zona deh cuma si siahaan jadi doa dan beri nama katai umat pun makatai do si Hige makatai dong do si siahaan ada nak besok ni orang suruh makatai kita asal pula saya lilingot tigut dia kailan tahun per dua piron serta di jola dia habis baru majolo au ala ni ulah doa deh ya dihamura ka mangguru nak buru ikion rohami mata potok kamuna ala totong di bagasan na masih taunon na saya madua di lokon ni parmoding ni iboto namion nang kostang kapado-pado jadi di haroro nami naromad na potok kamuna ano ni hudya kay nataw parbuipir asa samanghata ni akan nama dua ibadohon nami sa firma pogi bahul-bahul pasalongan Birin martordi dihamuna nang dohot dihami luju-luju menang dohot akar pas samo begitu si taunoni alai dohot donang han makilala dihinabora ni si taunon ala pasirangan marhite hamadiani sialania kamang buru dohot nak buru dohot yakal berenami bisor adong do papunguhan semodalan gati ni krans bunga mula didok di tahun gati ilumanete ninna mauli sosadia be na tara papunguhami sian si Hige si Raja Uluan boru nang dohok bere suak songoni manang dohok sian siahaan tua somarin bil boru nang dohok bere mau ni songoni penagoy terpakuhami unang ala ni bahak na di ayat hamuna ala ni otik na di tigalok kamu sial ias ni rohana mi duna pakuhoni asa pakai hamuna mai obar di patua ni iboto nami majelis tulang asa Aku nak katiwan main saksi ini dong, tangan saksi orang deh. si Raja Uluan Si Raja Uluan berat saksi orang. Jadi suami babang di permeninggalnya kawan rohami imasian si Raja Uluan. Kalau pasaran pun ulus kami tu berenang suminang ilmanetek dong pasal kami emang mah bereng abangan noni sian alani balgara gabeliai alani otikna gabeli ditinggalon alai bereng hamuma sian asadau mi rohanami ginalaw pasaton itu hamuna suang-suang imang kita dua bang anggo hamatiani dunoan nunga turpuknya zolmau ni naik kon mati di dasar hukma sudah asa kakahol soni roha asa anggiat pasahat ma tuangat tapat dengan basai aibana do pangapul na sumurung dita halak Kristen ate jadi memang perorat nang setahun na ita mamu pasahat ma diri tu Jehovah ate soni na hatan sosong soni na tu bereng nami ala na kalau tu bereng nami ang mana buita no kami hata ala on na kita di bereng nami ate tumo bereng asa anggiat maninean
Ilion bisuk nasihat Tuhan itu asa angiat star di sekolah dan di jolma na hasia di jolma tarlumbuhi mah di jolo di Tuhannya deh. Rajinlah kau ke gereja ya. Ingat akan Tuhan. Kalau kau sedih ataupun mengingat orang tuamu, serahkanlah kepada Tuhan ya. Alana orang Tuhan tayo pangalawaluat ta iasak bot nangpe di hasona kita tetap kita mandok mauliate Tuhan tapat dengan bahasa ya tegere. Jadi sungguh peton ulus na pasat tabi imas torok rambu asa anggiat manian gajang mawur mo ate bere. Jala torok kami nompat Tuhan alete. Alai ingot unang biasa ng bapak mo ate. Ate, dari baru ni Tuhan danggoy sindirangannya jol mate. Alai ambo sindirang nya matian ilo. Dari pasitan jol mate. Ikut sindirang nya matian dole bere. Jadi semua mengatakan itu satan. Nakino nga disinggungan ng ulo. Sebenarnya pasay minuto rohani sedikit sila dulu. Alay ujar ni holong do. Sabtos na uben na puharaw na ta. Yung diharap ang iburo. Jadi secara khusus madut tuhonok ko tuho opong. Nah, alahu tuhami oma ridam sian burunani. Jadi kung nabuhati magurak ko haduan ingot ma tulang mudo si itu ya sila jauhan. Jadi pos rohan nakin ngadoko-doko mo ba malo-malo mahopong di pasikolaan. Sungulinang dohot ikut uduk ko tu natoras. Uduk ko ng dohot tu pagajarik man na guru. Asa gabi anak na siya humisi tubulian niya riyo. Ima haloro nami di bagasan pikyon siyan tulang mo. Si hide si Raja Uluan rakdo kami di son. Tung kami penamakatahon ng hata ni tulang mo may na siyan si Horbura. Ade, so lima saat ni hata siyak kami si hide si Raja Uluan di bagasan pikyon gabi acara horas. Pagdulaw masad kami. Ang sebenarnya guru muna doang. Jadi muna alami par sari maduaw ni naburu Allah. Pagkati sorry may dade sa hatan ng butas yung mura mandok. Rugit your name tugabina. Jadi main ala-aw na makataon ala hatan syahadat dah. Jadi sorry mandok di aming grupo di sitaon ni. Diba? Untuk iro hama pakai ang rupa sa hapang ini dua rupa ni amat naman tuan bata asa amat dari bata nama ngapulok nama ini paruham ang guru. Jadi so lima jahatan aja tek siya kami para ni kuasa manindi. Mula nyan imo kami urus dan sa tingrap si nagacang urus si rabu alay dinala mga pihong mandon hatan ay huwataw kami. Yeah.
nasarima tua di hula-hula nami Raja Sihite buat di Raja Siaha mula tema tulang at tulang jaroro muna di tikyon hidup itu moladung dapat diparujung moluon di sido tutu tak kastarida ma di padalan mingolu di tinok salpu di tikyon tulang nami Raja Sihite si Raja Luan dan Raja Siahat tok tongdo malambok puso hamuna patuduan holong muna butuh kami nian tungkodam do deka nahurang bisuk manang nahurang malo kami manang nahurang patamawan disangkap ni hula-hula alai ditikon seraja ni hula nami dan dibilangi hamonay songonay payut ihut rurak songonima holong muna seraja ni hula nami payut ihut pergil lengom munay tuk songon dia be tupani labok palilung na do uli laguna tumpe gudang nahurang na sian naulina dapola di bilangi hamuna katulang ay tok tong dok malabok puso holong do roh hamuna jala holong ni rohan sa tuhat tayo di batu dohok kamuna hula-hula nami di roh muna perjola na kaning di batu dohok kamuna parijatang yang muna imana pasaton boras pir o jalo hami o jakot hami may songon erok munay di hadapan tatua ido na lang tuktong jalon nami asa firmen na pokibol bolo pasalongan di pasatamu na boras pintu hami firmat tuktong di nami tujulanon luju-luju mga kapas moda di hamuna hula-hula nami muna tulang nami Raja Hutagalung doho di tulang nami Raja Hutagalung do Raja Butar-butar nung ngarade hami Raja ni hula-hula nami manamu di haroramuna ng marsuara Raja ulah kami dikit. Jadi dihita orang ni Hutagalung nung adi masada nak kiningan ima mona tulak Hutagalung ada 45 ang gidulinawe panggabihan. Jadi di bona tulak Hutagalung do tulang Hutagalung rak manida at tawo masih bona tato. Isa mo ita sudina. Dohot ang gidulinawe budar asara mangira giduli. Di hidap manurung hula-hula namar pada nami ala nomroda hula-hula nami bona tulang nami Raja Hutagalung tulang nami Raja Hutagalung dua Raja butar-butar naksawani di hula-hula pengalaman ni marangi Raja manurung may rasawan asa hula potok kami untuk Muhammad dalam nasida berdawang magot dan betul-betul Namang guru, betul isorong kami. Rombongan ni tulang, rombongan tulang. Suat sumoni, dohot hula-hula nama sate, nama hangarangi. nama rangi rangi Kuasa mo atau mate, hangarangi kita. Kailangan mahamin na, muhanapin na makatahan mo itong makikita kita. At tulang na ang guru na basa, gabe tulang gabe isoro kami. Takkan na tulang muna. Imana mo buwan. Pir isyalan si tonong na baru hilang mo agwa oras pir. Solo pun na tuwa marapon namin. Pir mo koki bol-bol patpalaman. Pir matag mo sa loob na pinagpan ni damang dainang luju-luju manang pangmat duro. Matutu Kamu oras pir. jalong mo ina boras pirset kulaw lanta Kalian marah hatamu ya teh. Aku iboras firna hubung kami, arap dobo pumubung mahami, di ko pumubung na tulang muna. So magdalan na man kuli-kuli mo, gati di iluman itik ngani. Wala, ito lang. Ilan mo ni, di ba das ruwa, at ruwa ang madyaro, pakai mo may makumbari tulad ng bulas sa bari. gabe gabe Raja Ulang gabe Ang
Ngeliat, artinya nih tahu. Mana mah akas pikiranmu, akak katani hula-hulamu. Nang dari suang tujulono. Terlebih mah ya kaberiku nama pasobotan. Terus terakhir mudah, kira di panaringi si matua muntah berkebawa deh. Masalah rohanami, kami tuan mo. Molo, terus terakhirmu atau pemalu keperkilani. Molo keperkilani, nuksir dah musi diberkuhata di dalam manaw ni sudi. Tuk pesongonina yang tapataran non umak munaon. Saya nurun ring gani matinggal di kita salu nara. Mulus tayo munakyak ka na po sa dope at na berbaju. Sehingga ma tudingkan na. Ano nga kaparkal ito na nang icita sa mo. Sehingga magpapatawa kay tablera at na sekolah sehingga tudingkan na sa sekolah pumdulanon. Dinalaw pa mong sa sekolah na margita kang yang namin sila ko tamuloy pas-pas na rin ganyan eh. Ito po, hindi na huwag nahatang ba si Trapasahatan ba si Bolinhan, ito po naman na kakapas-pas na namin nang dibasahannya kay nato na kini nang membombor aspir cara doon namin sunod padon na tua-tua pirma poki baru patsalongan pirma totimuna pangurun namin luju-luju menang kapanguan jadi semaniwa usia domdo di babuku inata surivada tumotik sesadia be kati di ilmaniten nami ngatutuduh kami rak marsita ono dot hamu pangurun nami dison batun pakai hamuma tunalehetna di barboroha di iwoto nami oleh di mapasatamu Ya, itulah. Jadi sonima dihamuna nami nama kabalu perlu sada saudik sidonaku laiku najolui lae tu dia mau mangalak kabebas do aku sonari asuli dung di parborhan di wotor duk taruh marsu non ibu tahun ibu tahun namion tu ingana para dia dapat untuk kinani anggo hamula kamu na asopik be tusaka mangalangkas susah tusaka mangalangkas susah ter adok do hata namat dok tu dia lah inna do jalan-jalan do roh suku-suku do rohani akapadili akadoang kuda molo di balak-kalak kamu seolah kamu nana jolo dan boy be semonda jolo ibe yang mulai kamu nama ama kamu nama ina kamu nama sude jadi sotak kasih udamu ima pagi doa kudamu na naksongoni dihamuna na mardongat tu na marhamana kita kina doa mariboto memang datak kasih bereng isok kamu sudah kan mariboto ti alai mau lihat ma nam di simara sudah lasraku tukul bekas tahun kita dos ni rohai dos ibad nasau aha penadulah kamu apa na taulah aku dos rohamuna sudah do tu baik diringi do tangian do sudah mardalan diringkan molo jais samu itu tarum jala molo rayot do hamu pasti roh pas-pasuna pasti alam ay pakakulot mahamin tiwari namin, angkulay namin, nagkaumangkusin ako pagkakya. Ayaw!
kamu sehari pulang asal iya jalo coba anak ni kena ada pulang pulang dari dulu kita lihat dia nak lihat soal kita nomor 2 di mana tulang nami Rajai Utagalung dok Rajai Penggabean tepe nopar pudi tulang kona tulang nami Penggabean lasong lima mulai ate di tulang nami lima tulang nama mubus damang nami on manang beremona bapak siare mang manang opung ni si Joy Doli lima Rajai Utagalung dok Rajai Utar Putar lasong lima dohot di laula nama Maranggi Rajai Manurung popar napui narasaw Raja Bolon Raja Nila nami tulang dahot na tulang biar orang mona ditikyon mula tirang nami maritiyon 10 jari-jari nami 10 saja sepajujung di holong muna nang di batu duhok kamu jara di batu pahamuna ima di parsari matuaw ni denang nami boro munaw ula-ula nami di bon hamuna dong parhitiam muna mangidu tu mata namar tu ribata ima marituan boras pil di jakon badan dokter dinami mai duk sahak di depan nami duk takas sujalo hami son hata nama tu ada mandoko tutu pirmen napoki bol-bol ma persalongan firman terdinami saluhuna lucu-lucu nang dia ke apa samona pumuan na sari matua tuhamuna bonani hasuhuton padohan na budari mono yakka na mardonga sahuta na sada hasuhuton do memang tohome di bagasa tikioro atu tuhami sian donga muna na marsahuta ima Raja Hatobangon di pemerintah setempat songoni barang dohot di SMTM Desa Gunung Labu nang dohot yaka donga sahuta Om Manuai rata guari na bulari nasada hasutoni nalaho patu pahon acara jepe sian pas sahutaon alani ini so parturding ni acara nana yang si pasaton nami perjuluman non sian na tua-tua ni huta Hatobangon laos ihuk manon do
di pemerintah setempat. Laos panipulen non ipasama tu pengurus manang ketua ni SNTM ni desa tahun desa Gunung Kelabu. Kita songonima acara nabui si patumut-tumon tuhamuna kurani hasuhuton kabisen non pasama patikian tuhamuna dinalaho mengapu. Gade majalah horas. Maulah tema ya sama patikian tuhamuna. Nah tua-tua naik. Dosta itu pemerintah setempat alale lebih kidihi tabui tabrai paso nalau maulaho ulau tasarion ima hidup merbikas mai jumolo di jauh hatta sadarina satu atong kata. Jadi mudah timarol nabi alai ada orang songu katau terus mata kita siap masa tabi mengidu sangat tuamu atau atas siap dong tahu tahu mengadukan kita dulu tahun pulau marbu itu kamu marbu terlalu jadi mudah lima itu hatta suasana lima dan kita julu molo maruhan nabi Maulati gudang tuhamuna paduan suhud namang ulahon ni dong asautan nami rajai marbun inok takas widahami sentong asauta disadani ruhamuna dihamuna dia kana martumatu namu maramarangi tumasailah serohanami song-song lima dihami nama asauta boleh tunga dong nah orang logi ya kapangulahon nami nalau mengurupi hamu gunani hasuhuton sianau mewakili nagotuan huta manang sendong sahuta pardolo mangidoma apala gunani hasuhuton tunggani niba tikos de songonero nyakana tua-tua na pardolo binegi hati dona babali sada pidoman diau namang ihuton namasa duhami terlumubi di natutuaku jujur babalu akana ya aduh namandok ukat citu nama balu daripada natilah haul minna jadi aku tunggani tak pola ya lebih aku nak ada biar mabalu dah kalau tidak haul mah ya deh jadi kalau hati akan nama balu tak modo makata alai hatai naung bigi ukat citu nama balu daripada natilah haul tilahau memang hati tu ulala, au hiya tiada hau. Alai nong ngadi alami hamu, tunggane nanti nababalui, alai pos rohanami. Padolok ma diri tutuhatta. Aido dihita, sada sahabat yang paling besar, nagawi pangaluan-luan, nasubui adong nasutar patu basa. Mangna apa dihita namasa? Anggota hatta tetap lubui selalu dipatuka yang terbaik itu kita. Dai nang nang libasa